imali wena ayikho ngikuthi hlupheke kakhulu afikele ngifuna imali yasonke isikhathi esitolo sami elwa ngabantu ukuthi ngiyenzeni ubani mina ngisikhulu la wena wenzani wena utshela uDlamini nje insuku zakhe zokuphatha idolobha seyiphelile imali zonke izinto amajuwela 50,000 rand eyami esempini izinto zoba zimbi kwane umuntu osifazane uma ungafuni ukulalela yazi yena ngihlangane nesigebengu bese umbana sangibuza ukuthi yena ngithathaphi uzomthola noma kanjani into ngifuna ukukhuluma ngayo imali yami namajuwela sichithiwe beka phansi spam